Amona Nteto mathithio ni Purity Richard wamba bwandithia ni mpanga ya Ontwire na kironda gya nkuji ntere nyingi cha Kenya kaunti ya Meru. Mpanga eji ni retete kieba maturene jama inge jamwankene jwa Meru na Isiolo ntere cha tigania na egembe na gutiga ikubibi inge kia muthiani giku kia MC wa Karaja wa Ntubetwe Kiongo George Kaliunga Balala. Giku giki ni gitumite Minister wa Karia Bwandene Professor Kithure Kindiki akinya ntere ucha Ntubetwe na kwaria na ungentu bonene igurure wamba na uragani bo Kindiki amuna bo nonekene kuingirwa ni makarikaja wamba bo akigeria kinya kuthiria bwantere cha Rift Valley ne kumania na untububo nikio tukubwana rwa tugukuria ni ntaire iriko ukuthugania necho CS Kindiki abatere kwithirwa kijukia kenda kuthiria wamba bwandithia ni ntaire iriko kuthugania CS Kindiki ni abatere gutumira kuthiria wamba bwandithia haraniria na bautu kukurukira namba ya SMS 40188 na kinya kiri mutandao jwetu jwa Facebook turi live 40188 amona Nteto iria nkureterete ni CS Kithure Kindiki kuriungira ntigwa ya George Kaliunga uria oragirwe ni maitha na kuga kambe ya anti-stock theft ekambirirwe Gembe North. Kenya Kwanza kuga guterwa aria kwethirwa Azimio bageta na mbere na maandamano na bo Azimio bakiwa bageta rwarie ne thirikari eberia Aden Keinan kamitine yao. Borithi kuringa tia gas kwaragania kariba miathene na kianja ibareba kuandamanite nuntu bo barabare iu. Agwati mbarubanga bana Kawira basa uthimenti guchumiria kumeneria Senator Kathuri na athingati bawe bakimuria kumenya ngugi ciawe ta senator. Tukiambiriria Minister wa Karia Bwandene Kithure Kindiki ni atumirite gwikwa kwa mpwege tuo kia borithi bakurwa na wamba bwandithia loloro ireri Gembe North. Kindiki akiariria muingi kirenjunga ya wentere cha Ntubetwe nyuma ya kuriunga nja kwa MC wa Karaja George Kaliunga Balala na ugete ati bagachonko na giku kia MC ujo wa Karaja wa Ntubetwe Kiongo akiuga ati nika aroroti kuragwa ni untubwa Weru bwayo bokurwana na maitha. Professor Kindiki nkurukinorite County Commissioner wa Meru guchwana na watharakanithi na guchwa ntaira chia kuthiria andu acha mianka na kwithirwa bakimwikiria riboti untuko ya ruju. Nicola Chabari na Nteto eji. Kumania ndariko ya amagaindi kana ainyangia amba abandithia irabaruthire ntuo Jumapili na utigira ora wari MCA wa wandi ya Ntubetwe Kiongo twe George Kaliunga akwite ende ntuo ya munthi. Minister wa mantu megio Karia Bwandene Professor Kithure Kindiki akinyokire Ntubetwe Kiongo na Kiburuti nikenda ya kuthikiria thina yongwa. Nago kinyoka nthi mbere athire gwa Kaliunga muchie nikenda kuonana na antu bamuchi wake baraniria na nyumani nikenda aja kwarire kirindi kienini igia chibu gwa Ntubetwe Kiongo na ara kinyamo chemanio ni uju gukujite antu bageni babambire kwithirwa bakingatwa. Atongoria wamwe na akari bakiendekithagia amono mabitha abao karia nontu ibo bakoroterwa kiara baethirwa kinya bagichenchwa agonto guku. Kuna vitu vitatu ambavyo vinafanyikia wa Meru. Kitu cha kwanza ni vifo vya mipakani mpaka wa Isiolo. Watu wameuawa kutoka Tigania West, Tigania East, Igembe Central, Igembe North, Igembe South. Ni magana ni urongo Ntubetwe. Kintu kiabiere waziri wa mama wameripiwa katika hii region. The 5 constituencies na hao maharamia ambao tunaita ni majirani zetu. Kitu cha tatu, wa Meru wamepoteza mali yao, tumepoteza mifugo yetu. Na investigation ifanywe. Mheshimiwa, wakati utakuwa unaamuka na ndege yako hapo ningekuomba hiyo ndege ikiamuka au askari mauspindi na wale watu walikuwa naye muamuke waende naye tuletewe wengine. Askari
baba bakuritanguge area yetu ri kuma hospindi batature ni kenda baritanguge naja iba umena bete nange tawedekana leo. Sasa hii tumesikia kuna watu kwa kichaka, watu usaidia dhati, intelligence inasema hivyo, wakipanda kujia mbuzi na ng'ombe, hatujui wataua nani. Tunaomba kifo ya George ikuwe ya mwisho. Sisi tunakuomba tufanyie patrols kila pale, wachunguke mjango yote, ndio watu waweze hata kulima mazamba yao, hata ile malawa iko hata ile malawa iko kwa shamba, sisi tunatuma namna gani? Leo wachewe ndio mwisho kabisa ya sisi kukusanyika kulilia watu wetu. Today we want a lasting solution. Kiangalia Ndumuru hapo askari ni 4 na hapo watu wanachunga sehemu kubwa sana. Tafadhali tupate huo usaidizi ndio tuweze kufaidika. Kindiki wewe ngwa ikojagira na kuga kibura kuona gikuo kya Njonji Kaliunga gitare ekya bahati mbaya no ende gikuo ukarata kya bangitwe augite no mwanka chunkoni ebuthi nambe na kuruthika abwega. Ati ameuawa na waizi wa ng'ombe. I don't buy that theory. That theory does not look possible. Kwa hivyo mimi ningetaka, kwa sababu nimesema kuwe na investigations na hatua ichukuliwe, ningetaka vile vile polisi internal affairs unit ifanye kazi ile mnajua inafanyika, ili tuhakikishe kama kuna ofisa yoyote wetu ambaye amezembea kazi na ambaye labda kuna vile ingetakikana afanye kazi na hakufanya, tutachukua hatua kwa huyo ofisa, vile tumechukulia wale wengine katika taifa la Kenya mahali tumeona kulikuwa na ulegevu wa kazi. Nataka pia sisi waziri, sababu wewe ni waziri wa Kenya, hata sisi ni wa Kenya. Kwa hivyo tunataka hata jeshi yenyewe na vifaru wacha waleto hapa ndio watu wetu wasiuliwe tena. Ninataka nitangaze operation maalum ya kukabiliana na wezi wa ng'ombe na wezi wa mifugo ambao wanatatiza watu katika sehemu hii ya Meru, sana sana Meru kaskazini. This area is now essentially a security operation area. Nikisikia visa kama hizi ya mauaji ninaelewa vizuri sana. Na muchemani ojono chiarite matunda na arabo ambere augite no mwanka county commissioner wa Isiolo na county commissioner wa Meru bakarende goro gutigira ankuje nini kuthira aburu. Security ya jirani yetu, mimi kila siku napigwa pale Isiolo na sijawahi kuona county commissioner, sijawahi kuona DCC, sijawahi kuona county commander, sijawahi kuwaona. Wale watu wanaenda huko ni madisi wangu, ndio wanaenda pale kwa mpaka na huyo county commissioner. Wapande ile ni mastale. Hata ukiwaangalia wananona. Hata ukiwaangalia wamenona. Si ndio? Sisi ndio tunashughulia shinda yetu. Jirani wetu, they must cooperate with us. Nonto munene iwene security. Kinyaru ngwa askari barabeno. Nonto ng'ombe cheiwote chicho karanje muchacho ndero idekero ngarene igaigwa KMC Nairobi. Itekero ngarene munene ono aborichi atije. Itekero ngarene munene ono administration atije. Kinyabo ngoibete. County Commissioner wa Tharaka Nithi na Meru County waketi under your supervision, wahakikishe hii maneno ya watu kupigana hapa kwa sababu ya mashamba, kwa sababu ya nini, imemalizika na tuzike katika kaburi la sahau. Watu wakae kwa amani, tuendelee vile tumeishi miaka yote hii. Si namna hiyo? Number 2, Regional Commissioner, County Commissioner wa Meru na County Commissioner wa Isiolo ambaye ako hapa. This nonsense must stop. Hii upuzi hapa ya wananchi kuuawa lazima imalizike. Na kama Omoding, kama mtawezana na hii kazi, mimi nitakuja kufanya. I'll come here.
natigite auga no mwanka kinya nakyo gituo kya polisi ibagorwa na amba abandethia kana anti-stock theft gekirwe ntere cha alororo nikenda gutigira wamba bokuthina mbere na kurwewa anabu ondi tayari wajumbe twinde twejaja toabela tuzirikane twakala police station ya Kaudhene ale anjonje alagere tukaitambesha twake police station on gazette hiyo lororo tunaweka as to immediately wana RPC piga simu Nairobi nikiwa hapa tunataka mwanze kuweka hema hapo mara moja. RPC, you will need to do an assessment between Kiutile and Doleli. One of them must be upgraded to a full police station. Nteto kiongo North, Petan Class, Chabari. Ambunge bakamiti ya rwaria rwa biama ya rutere rwa Kenya Kwanza yugite bateta na mbere na rwaria rukwethirwa azimio bageta na mbere na maandamano jao kamiti ezi ya Kenya Kwanza iretongeretio ni mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara eriuga rwaria ru ni rwa kwariria kuthiria maandamano na kwethirwa zageta na mbere na bo bagacheberia kiri rwaria ru kagitenio kauna bo azimio baugite bateta na mbere na kwariria ru kwethirwa mubunge wa Eldas Aden Keinana geta na mbere kwethirwa ari kamitine ya Kenya Kwanza za jejete onde borithi mushene jwa Nairobi bagerete tiagas kwaragania ambunge barutere rwa azimio baria baguiketie baruga yao ya mateta obisine ya rais barabarene ya Harambe. Boniface Mongera ne agotwacho Keuria ndwangisho kalite kwirigirite nete ya bunge na sineta babengi baruterwa azimio bakureri karone bya bunge na bamwe barokera karokiri gatetiro bobwega mbere matha atithe o karuru bobo nabo bokali bokothera ndwangisho kale na nyuma nonto atho botetekirite bunge thire gwatirwa ndene bunge gogo kinyira mathenje theinya atongera umari karone bya bunge no rumwe baikinyire kinyi mwanko pichine cha rais kiri nyombe ya Harambe iria itogoroka mita magana jaire kume karone bya bunge na bago kinya baromba konenkanire baruga yao kwa barua tunataka tupeane hapa advance kire kaonjonje nako akoromba konenkanire baruga ndeke Ithatu itethiririe ndwangishokaria Ithati no kiri na ntere mwanya na gutudurangetia gasi no torio We are just peaceful. Waheshimiwa leave. Wacha tusaba hao. Wacha tusaba hao tu. Waheshimiwa leave. Mtu onde no kaguruga kombonokia korega kwereno naku katikati kangwatiniro ya azimio nuroterwa Kenya Kwanza kiri kamite bepatsan koronekana nuroterwa Kenya Kwanza kuga bopa tidro bemuta mubungu roterwa dasenda Kenan kiri kamite buru aranga rokonge roterwa azimio bako bopa tidro bechokera kiri roaria edro Kenan atiumaram. The objection is not in respect of the persons per se. It is in respect of the issues that may come to the table. Especially, they are emphasizing on party hygiene. That is where they are saying Honorable Keinan may be conflicted. We have brought in the fourth issue that where an issue comes to the table and any of the members is conflicted, Kenya Kwanza has committed to recuse that person so that you do not get involved in a matter where you are directly conflicted. You cannot say that you have an issue of somebody participating in a process and then when a particular issue comes in, then they recuse themselves. That's like saying you have an objection to a judge, but you will be excusing the judge on other things except on a particular issue. It doesn't work that way. Mubunge Keinan urakagitene karoterwa Kenya Kwanza kuchanirwa no tubura kwerekana we no kema kya Jubilee na kema kya Jubilee kithero kiri azimio ojo no gukari kiri mubunge David Kosi urano kema kya ku na kire kwethro ikirekana kiroterwa Kenya Kwanza. We will be emphasizing as talks go on, there must be a suspension, there must be a cancellation of all demonstrations of whatever kind. As long as they confirm to us that the Honorable Kenan has been withdrawn, we will resume the talks immediately.
The question of demonstration is a different question. It's not on the table for us. That is a matter that is to be discussed at the level of the principle and the constitution and other things. Bono botengani bonge ntereche chiri chidiro shidakanira rawama nonto bonto borea bakuibagwishidanira na kambi azimio barinyeria bakwamboto Kenya kwanza kinyaba kaita karaba kedora bakenama batite tito bungorotelo eldasi dan kenan otrondo aria igeta nambere na kona ndeko kurwa keni kianta koro nke reporter Antosharo TV kumaje karone bya bunge kengi nangine kineke mshoja Nairobi mbeta Boniface Mungera. Kiama kia maendeleo chap kia Dr. Alfred Mutua ni kioriti thirikari gwikira mpene mutongeria wa Azimio Raila Odinga na kumuthitanga ni untu wa gutongeria maandamano ja kuregana na thirikari. Bakiaria nyuma ya muchemanio jwa ajumbe bakiama kiu ni baugite ati Raila na atongeria bange ba Azimio babati kuthitangwa ni untu wa wenyange kagitene kama maandamano ja gita na mbere nawe munini wa Rais Rigathi Gachagua ni amenerete maandamano ja akiuga ati ni maandamano ja kuangaratania na kuinyangia biashara na uchumi. Akiaria renterecha Narok naria akuruguragia waki bwa barabara na kirete ya Kenya wirane bwa ukaria bwa thirikari wa mona into biao. Paul Wakabithi ni akutoa chonkuruki. Akere muthenya kwa deputy president Mheshimiwa Rigathi Gachagua akirindio ngati yake Nteretie Sogo na meneretiane ne maandamano ma murengo wa Azimio la Umoja na nkuruki kurikithia ukaria bwa kugana kiria kari mwanya aga nthiguruni. Juzi wametuambia hawataki maandamano, wanataka maongeo. Tumesema haya, enda pale bunge, Kimani Ichung'wa wako pale, Kinatongoyo, muongee. Mimi na rais tuko busy kwa kazi ya maendeleo. Hapa mnataka tukue na nafasi ya kuongea na hii watu? Sasa asema nyinyi mko na wabunge wenu, tuko na wetu, msugumuze. Ile mtakubaliana mtuarifu. Mzee amesema hapana, wacha arudi kwa barabara. Amerudi. Jana amesema, hii maandamano ni amani. Hakuna kuharibu chochote. Sisi tuko watu watulivu. Sasa leo wamefika pale Ngong Road, wameanza kuchoma mabasi. Naye tumewakalia saa hii. Tumewakalia. Na tunangoja mzee mwenyewe. Hajatokea, tunangoja. Si ndio? Kwa sababu sasa huyu mtu amezoea kuja kwa serikali kupitia kifua na kulete maafa, umwagikaji wa damu, kuharibu mali ya raia, ati yaingizwe kwa serikali kwa nguvu. Atongoria abanene kirikia makia maendeleo chap akimeneria anine maandamano mama arankuruki batherete mutongeria wa Azimio la Umoja batiri kuwatwa na ankuruki kurugwerwa thitango kirikoti nene. Na tunajua kwamba hapa Ukambani ni mtu mmoja tu ndio huenda kwa hiyo maandamano ambaye tumeona hapo Kalonzo Musyoka, lakini watu wote kutoka hapa Ukambani na viongozi wengine wote kutoka hapa Ukambani, hata wale wako kwa Azimio, wamekataa, wamesema huu sio wakati wa maandamano. Na tungependa kusema kwamba Mheshimiwa Rais Ruto apewe muda, manake hata hajachukua muda wa mwaka moja akiwa katika uongozi. Apewe muda ili aweze kuongoza Kenya, na nafikiria baada ya mwaka moja, mwaka mbili, yale matatizo tuko nayo hapa ya uchumi atakuwa amerekebisha. The demonstrations are being done in excess of the right to picket under the Constitution. And the Azimio coalition is forgetting that the same Constitution provides that election disputes in relation to presidential elections are to be handled by the Supreme Court and its decision shall be final. Already that was done. There was a dispute. It was taken to the Supreme Court. The Supreme Court handled all those issues, even issues touching on servers. And when it determined that should be final. And Mujimbe wa Machakos Mheshimiwa Caleb Mule nwakiuga nuntu Azimio bararegire thuti kwaraniria babatiri kwanwe goti na nkuruki kuthucirwe tagarira kikwatho nuntu bono akapendere kuringaru na karo maandamano. Sasa rais wetu Daktari William Samoei Ruto amefanya kila juhudi, akasema tukue na bipartisan, na kwa hii kongamano yetu ama hii chama yetu ya chap
tuko na mmoja wetu ambayo ako kwa bipartisan ambayo ni mheshimiwa wetu Mwengi Mutuse. Na tunaona watu wa Azimio pia wanakataa mazungumzo ya bipartisan. Sasa tunashindwa wanataka namna gani? Kwa hivyo tunawahimiza na tunasema rais wetu awachukulie hatua kali. Watu wanaenda ma streets wa kuandamana, waekwe ndani kwa sababu wanaharibu vitu za watu na mali ya watu. Polisi wafanye kazi yao. Kumantere Chedaraka nkiripotera Uru TV Abito wa Paul Ugwakabithe. Ugendi na biashara barabara-ini ya Miathene gwita kianja igukurukira ururukirirwa narua nirurungamire gwaka ni untu bwa maandamano kumeneria mubunge wa Tigania West ni untu bwa kuthukanga kwa barabara iu. Borithi ni bagereretia gas kwaragania karibau ba Miathene na kianja baraba kugwatite kinya mwanki kumeneria mubunge uju Ndagitari John Mutunga. Mukiri wa Mithika na Nteto eje. Ori maandamano ya kubinga thirikari ya kuyerintere mwanya tia Kenya ntukwe Jumaine akariba Miathene kinyabo ibethetie ntangurutano ni ate kao na maabisa baboriti biashara nyingi ikiethia chingi na barabara niyo kuingwa kumania na kiraba kuwe kuthukanga kwa barabara ya kuma Miathene weta Uru mwanka Kenjae. Vitu mingi hapa iko sekondari ine, sibitari iko kubwa, iko shule ile ya KMTC yote iko hapa, ndio endikuota ya Tigani ile kubwa, Tigani ile ya zamani. Sasa hapa ndio mheshimiwa wetu anatupa. Kuma Kenjae mwanka Miathene mtu akiyaguyukia ndaika chia weche kuma Kenjae mwanka tauni akinya tauni mbere uma Miathene ukinya Kenjae no ntubo kwithirwa njireu etebu iburu na tewa tutugurwa mheshimiwa badu ne agie tutuwetia nkome ibwathura nya Ruto ori othura te president bonthe enya thirikari nkome otutumira Ruto tiokira nikatugarwa maimara na twekirwo barabara lamie akaribane ndei barombete mubunge wa Ndagitari John Mutunga chumeria no ba machokio atwirire kanya kawe no ari ukwe na kicheni arabitairwa ka talele abitairwa eta mbandi room kaza kama mirare John po imwana ka utindra Mutunga na Mutunga no na kithomo kinene tambura muri athomiko ne ori atere atwire no ari kwa mheshimiwa Ruto karutu ka etereko indokta anaga indokta wa miwa wa kitchen ende ketha na etere mbandi room re atomokia ende giria arathero chamani bibira da president kwawe Mutunga no ari chamani meri Ithatu no te president ore kwawe iye ka tengina batu tukura tukaumia no to barabara tukona weta ando beto bokura njirene security ngo tukurawa utenda hospitali ando bakura otheri ando barura otheri njirene no te thiri tukuona ko turenda kuromba thirikari watane Tigania East na West itweke ntoke mwe kwa imundo weto MP mporo ontomporo na gomba kuthetera antu bawe abaretera maendeleo ngochogeria magari na nkatho muno nontu no kuthetera miruru ari twina yumbe torofu bonthe yani parliament kenda nominate ndio mwe 10 na senate umwe na ngabana na bonthe itorofu lakini utyo thetera miruru uta eko iri ari amenesa baile irero atakuruka tukanengro amenesa bathatu na nende menesa bathatu baraka batauriro mwara igwa menge twatua no mwe no te muyumbe wa omeria kinya Mutunga ukutheta ugwa itutanganyi turi amiru into bieto akieto twaringire kura ngiri manana na ira tawete turi amiru turekira ora twekirira Ruto twamwikira chio ngiri manana na nende ru ara turigana akiaria manager CDF Ntere Ezron Mageria awete mibango ya kubwithia barabara inetete na mbere akiromba kari kwithira baina umeria nini mheshimiwa amechurita njira kabisa na rurukiri nkomea bakethera bechamania na CS wa barabara Murkomen na imantu ya bangi tikuga ati maandamano yayo otuma mheshimiwa eta mwanka bechamania CS imantu ya bangi mochamania bangi kurukia mweri umothiri na bakethera bechamania no inya na bunge bangi bameru ikenda bamba kwariria ali ya barabara cia Meru county yonde ke mochamania ora bakethera na yoro tukethera tukimenya ile ngwechi ongo ikambiriria cia barabara hii na ntuwe dikia bamba kwariria ati ngwechi endelea kwena mbura inya kathira i pressure ku bakwenda utusukumaneo kana bakwenda utuwa ntuwe dikia kwe contractor ane nkorongwe thai ombo merita so antu batu bethira bena subira ibethira bena subira na ibaye mheshimiwa Mutunga kanya
amwe na bona ameneretie maandamano ya kuthukangia into bia thirikari na kinya bia mtu kiumbe akiwa kwena njira cietio cia antu kuonania matheta yao. Antu betu bakaeta overboard bakaenda ku misuse right ira ba constitution nonto itombira kona of course iko gara makabiliano na borithi na ibombire at least kwa content lakini kwa bamwe bakimbire na be nyobi chine chietu na ibombire kunanga ichicho kume bena notice bionde iboraire ichicho bie murango na iboraire ichicho bio bichi chionde na by the way iba okari nyakuumiza bonene muno aritingwe baraba okari ku omwe pukere anini sana na nto itikia euni olengo ya maandamano yara antu betu bakubwithia utemea kubwithia maandamano ya kwinyangia into biitha utemea kubwithia maandamano ya kwinyangia obichi cha thirikari bondi ulagai na barabombire kwa atwa ankoromba thirikari umbo bayukiria atua ya kisheria nikaenda bomba kueleza buongwa imbi obichi ya CDF ehusiana na barabara ya Meathene. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika. Ni kuma kirirugono runi otukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja ncokerete na Nteto Nkuruki. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Itracom Fertilizers Limited ni kureterete mithemba iria fertilizers ya fomi iria ni fomi otesha ya kuanda na fomi kuza ya top dressing. 50% ya fomi fertilizer ithithitwe na mboreo untubura butumite ithiro iri organic itikuthukangia riera iria gukiria ugima nono rubo muthetu kuthiria acid muthetune na gutuma go murimi ukona maciara ja maingi marikanira amwe na mwega jangi ja maingi nono itumike kiri imera bionthe. Fertilizer cia fomi ni cia kiwango kieguru ni ciagirite ni kuoneka bubuthu na itina mugurija kuinyiria mubuko jwaku ni thondeki na njira irite yutatina umenyeri boriera na iri na gitumi gikinene kiri matagareja kurwa na mpange mparaja nthigurune. Fertilizer iji iri rungurwa mubango jo thirikari jo subsidy program. Kaunti ya Meru no chionekiri depot ya NCPB ya Meru Town na Maua. Kaunti ya Thaa Nithi ni Mitheru na kaunti ya Embu ni Embu Town. Kugwata Nteto Nkuruki ringa thimu gukurukira 0724 095 545 kenda waraniria na Mr. Morris Mutua. Thirikari nandi niitikiritie antu kurima mitune na aria gutina miti mingi nabo bakiandaga miti na kumimenyera mwanka ikure. Bobo ni kuringana na ngwataniro ya thirikari nene na rwangi rwa kigina kia gutethereria urimi nikio aifada kirita ntumirieje minister wa urimi na ndithia Mithika Linturi uria bakuthingatene na munene wa rwangiru. Riria bakuriungite kaunti Embu augite ati thirikari igatethereria arimi ba na mbeo fertilizer na kinya Ithaka Nkuruki bia kurima untu buria nawe munene wa ifada augite bagatethereria kurwana na mpange mpara Kenya. Rita Mwaniki na Nkuruki. Ari njira imwe ya kuongerera irio iria irakurua bururi-ri, thirikari nene igwatanirite na International Fund for Food Agricultural Development niyo IFAD ni magwatirite arimi kurima mitituri. Thiini wa mutitu wa Njukiri miena iria itari na miti mirasa muno, arimi aria matari na migunda ingi ya kurima ni mavota kugairwa mititu ino na kurima mbembe, mboco na waru. Kuringana na minister wa urimi bururi-ri niwe Mithika Linturi arauga ino ni njira ya kuthiria yura bururi-ri na uguo kwiririra arimi aya ati imerambuku ni makora makigwata utethio wa mbegu cia kirathi kia iguru vamwe na fertilizer niguo kumatethia urimi-ri wao. Sit and
in a forest which has been brought down, which has brought together our farmers in groups. They've grown trees, they've reclaimed land for agriculture through this project, and where our farmers are growing food. And in my view, it's a very good idea worth remembering, and really support or thank the farmers, because through this project they are seriously contributing towards bringing down our food budgeting deficit out of this project. So Murandi uyu ule wambiriirwe ni IFAD ni utethetie arimi kugwata umithio makiria na gukirira muturireri wao, na varia president wa ruvonge ruru nthingima niwe Alvaro Lario arauga ati ni makorwa magitambia utethio wao miena ngurani ya kaunti ya Embu. A great investment, seeing some of the benefits of having this number of trees, also for a lot of families and part of the communities being able to support in terms of food security, and also selling some of the excesses to also fund also their children going to school and also having an increased income. So for us it has provided social inclusion as well the preservation of many of the natural resources which are very key for the Kenyan government and for IFAD. Mwenari wake gavana wa kaunti ya Embu niwe Sisire Mbarire ni urerera arimi aya na aria engi utethio kuma kuri kaunti varia maukura na thoko tayari ya miti iria marendia. Ni twetikaniria na gikundi giki kia njukiri tondu mai na miti 100,000 twina project turambiriria ya kuvanda miti kuma mbura ino yukite, na mbesa si budgetire tuvetwe mbesa ni World Bank na siingi ni county government. Miti ya mbere tukagura nino yao twamera mai mimenyerere nigetha tuke tugure na ni tukuria andu onthe Embu county aria mai na miti. Tafadhali me register na ward administrators nigetha tuvote kumenya andu aria mai na miti, either ni grupu kana ni andu individual, tuvote kugura miti yo tuvande. Mariti miario ino mari mwena wa mutito wa Njukiri kuria president wa IFAD mari na minister wa urimi na governor wa kaunti ya Embu macererete mirandi ngurani ya Upper Thaa Catchment Natural Resources Management Project. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Gikundi kimwe kia Karina atongeria bakuma South Imenti ni gichumiritie gutetera ngavana Kawira Mwangaza na mutari wawe wa mantu ja uchumi Gideon Kimathi kumanya na gikundi kenge kia Nteto kiria kirameneragia bairi baba bakiaria mukawene jomwe taunini ya Nkubwa kariba baruga o mutongeria ni abatere kumenya ngugi yawe na atige gutonyera ya uriongi. Rwaria ruru kionekana kuongera rumuri kirindwa iya migambo gatigati ka ngavana Kawira na seneta Kathuri na athingati bao. Gikundi giki nande igikuria seneta Kathuri gutiga gweketha ngavana Mwangaza aritire Amiru ngugi. Nyuma ya mpathuri kuoneka gweta na mbere gatigati ka ngavana Kawira Mwangaza na seneta wa kaunti ya Amiru Kathuri Murungi, na ndege gikundi kimwe kuma South Imenti kiria gikugwata mbaru ngavana Kawira igichumiritie kumutetera. Gikundi kigi kiorota Kathuri kiriuga ni arigi ingugewe na ati ngugi itiriteka kumana nawe kwambiria siasa cia kurio. Kathuri na arigi ngugewe ngugeo aretinda kuwa akeja kuthingatia mbeca, akeja gutegerera mbeca cia Meru. Mbeca Meru ni iriku ukeja utegera na meri ena kaunti ya Meru itona mbeca. Meri ena ariti ngugi ba kaunti ya Meru bate mechara. Na meri ena ariti ngugi ba sibitali cietu itendawa. No ntombeca gutechio uteterete chieja ketha kwirenge ngugititekane na ndi ntombwa mtujo gwitwa senator Kathuri Murungi kuma kunyukia giti kia seneti na ndi atekung'anirwa arenda giti kia ngavana itotegete na tuona giti kiria ngene na kio ni ngavana no ntomutheje jo goro nuronere authurenie makanga jara jaregerwo ni antu kwao ja kuita report ya kuruma ngavana ni mama na kuruma atethia baraba otethia ngavana ni mama. Kwa hiyo ankwenda kwira twine tukumenya ngugi yonthe akuthithia ni giti akwenda kuyukia
2027. Nkuruki kiurite seneta Kathuri gutigana na murungamiri wa riti Ngugi obisine bwa ngavana niwe nchamba mbithi ni untu niwe warungamire na kawira kagita kare ari ndene ya seneti ndiria aria kwingatwa ni MCAs. Natigane nchamba mbithi ikyo kiewa kiratu ithi South Imenti. Na nchamba mbithi no emetho jetu. Na inkwenda bategare kawira Mwangaza ngavana wetu ara inegamba Nairobi. Oro rungamire awe na ritoko je nkorokia ba makiri ja Kenya jonthe are nchamba mbithi. Kathuri na agira maroro mono nontu ariuga gaka ikogetero tethia kawira Mwangaza. Na nontu magoro ngavana ikwa kwenda ogita magoro kenda ngavana gwa shetani ashindwe. Igitete na mbere kumeneria seneta Kathuri gikiuga kinya na andikite antu banjemwe na ne abati gukunirwa ni ACC. Wathenia njorieku bonthe beta magoro ja ng'ombe. Mbera kenjorieku kwa mheshimiwa imuntu ore ko inya wigorera ngari. Kuma na mheshimiwa Kathuri kethe no kwenda mbonjiri antu banjorieku ombe kutetera Meru County. Twetanĩtie nagwe rĩrĩa ũraromba gĩtĩ gĩa seneta Mwanka Junthe na rĩrĩa ũrakĩonire ũronire ibwega wandĩke mwarĩ oku Shasha wandĩka Kevin Kome wandĩka wakiri Apollo Kaseni oku wandĩka Mwaro Nyakwe kuma Kĩthũri na etagwo athĩa Mukami na wacoka wandĩka Kaseni oku Ndangi kwoguo ũguo igwo tũkwenda ACC ya kwamba gũtegera ũrwo mbere ũtwĩre nĩkĩo kwandĩka antu banje mona turi antu babaingi ikirikiritie na kumuria atigane na ngavana Buru ni untu niwe uririkanite antu begoji atwangi ndio ni Kimathi kwaga gita kambere kuma nthiguru irombwa mangavana jakulukite guku Kawira Mwangaza ni wale jile kuririkana antu begoji atwa waziri kiutikewa gavana Kawira Mwangaza atwete ndenda kwira Kathuri Murungi wana wenderea kunanuka na ngavana Kawira Mwangaza tukakugwata tura ntu begoji na njala tukagwata Kathuri Murungi naye Hakaribarwa nyange wodine ya Nyakist batongeretwe ni MCA wao Kinywa Muuna ni bachumirite na kuga no mwanka gwikwe ikaro binge bya muinge kwariria wakibwa sewage Ntereu. Hakariba bariuga ikaro bya sewage bitagetirwe bure kubatere na kwou ni bagwitia biekwe kaire kenda akaribarita maoni jao na bachokerwe byuria byao biria bari nabyo iguru rya murandi jo. Murandi jwa siwenji jurana nditwikitwe Nterechero nyange na urute na mbere rukiona ndingo ojo ni nyuma kagita kanandi MC wa Nteriji Kinywa Muuna kwithwa gwatanite na akari na kwithwa agichumiria na kuwa no monga thirikari nandi ijethikira akari baba ukeja kwithwa murandi jo juketa na mbere no ntobone mundu ne bari na inkwenda kuga thirikari na ro guti thirikari tena transparency guti thirikari bati kwithwa gikinya iria antu mantu na ikwarugoro ikatiba gantu twita public participation ija kuko ntu bwithithwa antu ibeje borwe na berwe na bereso na bagwate lakini antu bari si wenjere ethondekawa baiki mundu na watwika maratasi ya chainiro mutindwa mantu jathiro mutindo ti muntu kwenda kwerewa no ti muntu kwenda kumenya thina ciao na kinya thaiji iba kwenda kweja mutaratara jo ukaire gutwika kwi mantu jageta kuthithirwo mundu ni antu baba ti kumenya na ni ndauga kira giatumire banthura indi kabari na imani utuntu bokathithagwa mundu na bati kumenya na ndauga antu bau bakwirwo bataro baire bathatu betabarie on behalf of akari Kithumba baronyange na ndiene bate kumenya ora project iyo geto tugeta kethira antu bau iba kumenya kira bareterete akari bantu reje ige kiega ibeje baberere kienini aja atwira kuri antu bakubwenda mutindwa ireta mwera na kauri imwe itwanganero igwikwa mikawene tugeta kwendia nthi yetu twiki mikawene na aru atwarega nabu antu baronyanga tutendwa kairi araba ukitente byo bingi byombete kwenyangwa na mwangera nandi utimbete barona ciocokerwa kitimba kwenda thirikari thwe gitonyera na gutikira mbere murandi jwa siwenji utirenderea bakutha barikenie na miunda yao ire go in full antu bejera bairwa gwe compensation ko atwiko oteo imarinya benjairwa iteri baurairwa imiunda ya kinyangawa barabara twathithira kange twathithiria ga kinyangwa oryo ndoje ciao ikaumbura wa igagitanga wa pipe togo ntubo ibokome na ntu babeje bari na bona aja mashinani tugetwa karande mutindo twakarande gurukieni negetwa ntindiriere aja mwana orore na mukuru ore okireja
kwa hiyo twareganire nio na inya nande tutikwendana nio na tutigwitikania yo itambere wakwa pasentira nene ekoroba area je tuti andiki twitebagia na njara cietu nio turejera mato majetu twaigwa jakathirwe isiwenji nonto yatonywa isiwenji bwigere asendi twaigwa mato matutira kaire na ijo jetairwo Meru town batweke watutira makaire ekoro bararera barairera ende baraga muthia na kwi mantu ja munya twingo nonto nyabatu ba moto ya thomi itutekaira mantu ja moto kona kwina aja tikubwira itukurigara batu tugakaribaro nyange kethera aja gwatu gwita water catchment area igukwa Abuja project ya sewage kana thirikari keja kwithirwa ikendeana na murandi jukiracima netura itwinda tukwe tumio bathithie tuteo ende twi moyo tugeta na mbere kubera kira twenda ikibi na batwe matono tunya thirikari iji President Ruto iringiri kura ni antu baba Nkiripotera Weru TV mbita muthuri Murioki. Akariba njuri ncheke ya kaunti ya Tharaka Nithi ni uriti akari kuanda miti ya giuntwire kenda kubaririkania na kinya kumenyera untwire bwao akuruba bariuga miti ya migumo ne atumikaga kiri igongwana bya giuntwire na kinya kunywa na kinya kwa mungunyejwa kugitira magamba ende miti taeje kaetete kithiraga barite zakagita ka uandi bwa miti kambene ya chibo ya mukuni Taburesa Mungaishima agutariria Kiathoni kia wandibwa miti kira kiruthitwe na kurubankia mayanjuri ncheke kaunti ya Tharaka Nithi obichini ya chibo wa location ya Mukoni ntere cha Mukoni wadi ya Magumoni ara akari baurito bakianda miti baririkanage kwanda miti ya gintwire kenda batetheria kuonokia miti no etikaure kuringana na akorobaba kombeka miti no ekaura bru mianka ekaja kumania na wenyangia bomito na baingi ba andi ba miti bakiandaga miti yake endigaki kweno guoya wa miti nu nonto mostire kumatale kumaba kuthie nkija kibogwa nti onete muntu ta muteta mubuti nalu kwena obatu mone mono nto luka miti viete kithiraga ingi alengelwa factory muti wa kienye tafadhali usekendiwe wendiwa factory utina gitumi no lutwabo wena gitumi kinene muno kwa gwantu makaomba kumibanda especially along the road kana balabalani rutelo anjira mangi makabanda institution mitele kathomithia ciana mitele ali ya muhimu bariuga wandibwa mitino ya gintwire bugatethia kugaiga muririkana wa miti imwe ira yegagua iri yairi yengi ira yatumagirwa iri mugunye kagita kamagamba miti ya ndagwa na yengi ira yatumagirwa na matumiri mangi maingi muto twanenkela ndisi twamunenkela mandate yenu uyo bandagwa ni muntu tole wetwa mugwe kana linda mutongoria na ni mugumo Ule utuweta ni mugumo mugwe ule bandagwa wa utongoria na makiria muno no rutagirwa magongwana ta mamalomba mitita miu miringa ni atulagwa miatu mweria no atulagwa nkimi waya mibote ile ni atabiriagwa muntu angiona mubote wala ni watu magantu makamenya mbulele gukuvi makamutunu getulwa ni mbula kagita waku arachibo wa location ino ya Mukoni Samuel Njoka Rugamba auritie rongirwa mito banyithanyithirie akaribe ya mbeo cha mitino ya gintwire kiria kiaga muno kwa naseriria tunacio within the locality ni mbindi cia kumerithia na inu mbindi kwa wengi magenda kwa forester nikenda manenkerwa na ciumathi ndimo makethira ina goro muno matikubota guciambata ningiboya ntumau wegwa ni ta forester sometimes akabota gutuprovide natural ino ituna cyo kulokali na mbindi cia kubanda cia mitinu loko nikenda gukulokali mitinu egwe kionekangaga na tunkeromba thirikari ile twike igiterwe mitinu sana ni agiterwa le twana tutukelwa umuhimu wao matikalenga mitinu ntunu ulenga kwa miti utwike wena umuhimu oetulani kukikwena mutu wa kuthomithia ciana nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge achuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma
Miaka iri nyuma ya gikundi kimwe kuanda miti rimbene ria Mporoko Egembe Central nandi miteji nigarurite riera Antoni au na kugemia bunene. Andi ba miteji ni gikundi kimwe kiria kigwitite gutegera buria ikurite bung'ana na bakimichokaniria kairi. Gikundi eki na rietwa Saliba riromba nandi gutethirerwa kwirigira itetema riu na nkoroki mbecha cia kumbithia kuanda miti kiritete bingi ntere uche Egembe Central. Dennis Mugendi ni agutwa chonkuruki. Riera ndi thongomu miti ni aginturia mithemba mwanya mwanya ya gukusiria antu ona kinyanyoni. Mianka iri ithiri antu aja kithimene kia Muru kuririkana utimuti jwaria ya kinya jumwe na nyuma ya gikundi gia Sali gitongerete ni Chandra Kitonga ule ni mumenyithera ni bombi gukinya antu aja batigira bakwanda miti iju kuona iribite nyuma yakwa miti ya ginturi mingi na ntuku ya naru nayo no kabakinyete ikuraitha uria itite na mbere na gucokeria mbeu kirimatina iria itombire igukura. Batu ye kundi getu kia Save a Life twethirite tukianda miti guntu kuingi muno iturene riri etu Embe kana kinya Meru County kwina guntu kuingi kuria twithite tuganda miti na batu twethera twina musimamo yomwe tutianda miti aki ora tuwana Kimeru kuanda miti ni planting trees ne sonko lakini kwina kirietwa ringi tutumaira growing trees so ntukweru are nio tukari na ngwe ya growing trees te planting trees mono no tukwendete mitira yonde twanda over the past 3 years kuma eitarira gikundi giki Save a Life kiambiririe itwandite miti over 40,000 kiri water catchment areas ria tweyire kwanda miti ya kuntu guko yuri eucalyptus trees mibawaki na batu gikundi giki Save a Life tweya na miti yetu twanda na iyo ukona ruari 2 years nontu twamiandira itare ya corona ruari irio miti tuwiriritwe au na ni kurite boya na ni tukwiritira batu turia turi tugetha na mbere gukaria miteje Timuru aki bariungite ni bakinyite kinya irimbene ria Mporoko maili Ithatu riria ni ria eka 141 na kinya kuni bakujirite miti iria bandire ni akurire kuiro gukunene kiribo bakimenyaga kwiritania kwao gutauka utheri tukwithire rinkanya sana ibukuona inya the canopy around ibukuona coverage miti witiene kuringana na twanda no te muti yumwe wete 100% na kiri antu kana akaribondi ona bari ro akenda kumenya rera ni bati bakwanda miti taiji ni untutegeni ni kuona ni miti ikumbi gukura na mpui na kukiri thirikari ikundi na antu bangi bare bomba ikuringithwa ni ngugi yao ni kubagwa tambaru kimbesa na mantu ne jangi. Mporoko ni 141 acres the largest ira nene kabisa catchment ndene area itwarombete rimwe county ria ciambiririe Mountain Devolution ria yambiririe twirierwe turekirwa fence lakini yatiwa afue tugeya kumba kuromba utethio bwa kwirierwa na ara kungi gutiere twakulugania gwatuika area ni protected ute muntu uguma in and out na ontobo Sali yongwe tiomba ibu ontoto kuromba the county government of Meru kawira mwangaza CS wetu wa agriculture ndene Kenya Nteto yawe His Excellency Bwana Mithika Lenturi itukuromba atutethie na tuweta mbere kwanda miti. Dennis Mugendi, Weru TV, Egembe Central, County ya Meru. Nkatho cha mwanya yogwa watakanyaga kuna kwithiro gwatanrite na boutwe kiri Nteto chetu cheru Ithatu tuchemani rujuru kiri ndene ya mubango jwa kugukianga kwendero tukububwega beta MAUREEN kinya mwanene to mathitho ni Purity Richard.